10 ljudi Skin Team, dobro došli u još jednu epizodu Left 4 Dead. Nastavljamo. Dugo nismo snimali, nismo mogli. Škola, teška. Ali puno parom stižemo s mačom. Gdje su puške? Ne s mačom, nego s katanjom. Ti ideš da igraš i puške. Pa nema puške. A samo bombe. Aha. Gdje su puške? Puške. Snajpere, zašto? Snajpere. Double kill. ruka. Double kill. To je... To je dobro. To puca ko mama. Puno. Jesu to glavi? Ne, to je samo. Samo da ti nešto ne iskoči. Je to Hunter? Ne znam, ne. Ostavite što je to, što je to? Šta? A pa skini i onaj pogled. Šta Gdje? se dere? Magnum pištolj. Ma Šta to si, pucaš? to. Ne, Guns here. dobro, ne. Ono, Ovo? Da. ovo je neki... Poli ga. Idemo gore. Dobar. Ovdje ta Fuck. to se dere. Šta? A to? Boca, probaj da pucaš u to. Pa ne sad. Šta? Šta to bilo? Pa... ona, Eksplodirala je. eksplodirala, da. Ajde, nećemo da se zezam, idemo. Brate. Ode ruka opet. Jaja. Gdje si, kume? Šta je to? A, ona što prije. Pljuvačka. Uj. Gdje treba da idem? Probaj tamo gore gdje si pošao. Tamo nema ništa, to je samo. Vidiš da ima. Možeš na drugu stranu, ja mislim. Pa ne. Da, i uđi mi ne... Ne, tamo si počeo. Ne, počeo si ovdje. Ja tako. Ne, no. Trip. First aid A here. imam Try to. to remember where the ammo dumps are at. You might need A, some on the probaj way tamo. back. Ne znam. Oj, što je to bilo? Au. Debeli, tamo je debeli. Gdje si debeli? Aha, pokazao mi je put. I Jackie ti je tamo, evo Gdje ga. sam ga? Kuber! Već. Ovdje možeš. Ovdje vam se snajpa. Otišla glava. Opet glava. I mega headshot. Reloading. Kume, mogu da ti pomognem? Da ti samo headshot. Pa prođi. Ovdje. Znate, ja mislim da ne. Dobro. Uj, gdje si, kume? Jackie, a nije to Jackie. Pa zbog Gdje si, tenku, nemoj tenku. Udarić. Tanke! A pucajte bre u njega da. Evo ti trkni. Ne može se strkni. Iza njega, lol. Sad ću još metak. A gdje ćeš tenku? Tenku šta radi? Nemoj. Ne, tamo ti ide ona. Čamac za poplave. Ne može. High ground. Jej! Parak. Igramo. Idemo da se igramo. Ali dakle da se spustim. To je samo tako. Gdje si mi rolling? Reloading. Uvijek ciljam, brat.
ima nekog... Reloading. Jesam ovdje bio? Da, to je taj čama za pogled. Ali ne, ovdje. Ne, Nisam. kupi kuću za prodaju. Opet stolica. I idemo u kuću koja je za prodaju. Uj, Koliko platiš? pa mi je rekao. But first, let me take a Brate, Reload. pogledaj one stakle. Staklo kao nešto, Kao nekakva tabla. tabla, eto. Ajde bre, idemo. Kiša pada. Pravo. A ne znam da se pravim da će... Adrenalin. Rekoš, a Uda bude. si! Pazi mi neki. Brate, svi prodaju. Idemo da kupimo garažu. To. Guns To here. je, ja mislim, snajper neki. Don't shoot the car. Let's Opa. cut through the garage sale. Ui! Reloading. Tamo. Da, ovako. Ja ću da pogledam. To je bre. Što to? Jack. Jackie, gdje si Jackie? Puška bina. Healing. A, brate... Što? Što se to čuje? Ne, kao Kiša da. pada. A, O, što je? A, trkni bre. Jesmo ovdje bili? ne. Dece, žop. Jesi opio? Brate, pijan čovjek, pijan zombi. Ne. Ode. Evo upazi. Aha, nisi uhvatio. Alo budali, sad sam se healao. Aj sad mi nahivaj, hvala. Reloading. Better. Dobro, heal. Šta je to? Ono što plaće, ono što Ne, plaće. ne. Nije, jest. Ali, da, kao da je bomba. A ta trka. Brate, vidi koliko si. Da, fuck. Let's get to the chopper. Brate, masa. Evo ga kraj. Je to kraj? Jest. Da, kraj. There's a safe room up there. Idemo gore. I ljudi, da, kao što vidite, ovo je Take that, you kraj mean i bastards. ako se vam video sviđao, dajte like, naravno subscribe i to je to za danas.